hub there is, eh? Ciao ciao una. Hai da là. Oh, fish, fish. Idemo na ekskurziju Kornati nacionalni park u Hrvatskoj. You finish always with your sentence. What's your plan? Marco is dangerous here, eh? Voda, voda, boom. Marco! In mare potete vedere anche allevamenti dove si allevano ranzine e orate e la maggior parte di questo pesce si esporta sul vostro mercato. Da questo canale continuiamo la gita avanti verso il canale SIT, un canale SIT vi porta il parco nazionale della Foresta e finalmente il mare aperto e sotto le rocce alte della Luna. Profondità in questo piccolo canale e da primo porto fino a 40 metri. Grazie. Here we have, this moment we are sailing through the channel between the island of Parchman. This is the big one on the right side and one that we already saw from Biura, but just then we saw it on the northern side. And this moment we are sailing southerly from this island and those two little islands on the left side, islands of Xizang and Koshara. Between two of them, a little bit more far away on the left side, you can also see the island of Shut or Yellow Island, and behind island of Shut, those peaks in the right card that you can see are the peaks of Central Island National Park, island of Korna. On the left side in the sea, behind and in front of the boat too, there are the fish ponds. From here, from this channel, we will continue our journey now to reach other
i sprečavali prelaske stada ovaca koja su nekad optipila brojna s jedne parcele na drugu. Dubina mora ovdje još je pristojnih 35 do 40 metara, ali samo nekoliko stotina metara ispred nas u sredini kanala svega 3,5 metra. Hvala. Liebe Gäste, wir befinden uns jetzt auf dem Eingang im Nationalpark Kornati und links vom Schiff diese große Insel ist Insel Kornat, die Zentralinsel im Nationalpark. Diese kleine Insel links vom Schiff heißt Insel Katina und zwischen diesen zwei Inseln Katina und Kornat, da ist noch ein Kanal, so groß ungefähr wie dieser Kanal zum Schiff, aber für unser Schiff ein bisschen zu wenig tief. So einzige Möglichkeit für uns zu raus um diese Region bis offenen Meer ist dieser Kanal Kleine Provenza zwischen Insel Katina und Insel Duviotto oder Lange Insel. Auch hier in diesem Kanal wird es nun etwas über 3 Meter tief. Gleich nach diesem Kanal rechts vom Schiff, Sie sehen auch Bucht Drastica, ein Bucht etwas über 8 Kilometer lang. In dieser Bucht heißt auch 5 kleine Inseln um die Silbersee, aber wir gehen nicht jetzt gleich in diese Bucht. Wir gehen noch ein bisschen weiter bis offenen Meer, wo wir sehen die letzte kroatische Insel hier in mare solo per 1,50 m profondo nel mezzo del canale. Subito dopo questo canale a destra si può vedere anche una baia dell'Arcica, che è più o meno 8 km lunga. Dentro in questa baia c'è anche 5 piccole isole e lago salato, ma noi non andiamo adesso subito in questa baia, prima andiamo ancora un po' avanti fino a mare aperto, dove potete vedere le ultime isole croate qui a nostra regione e sotto le rocce alte di Isola Lunga. In tutto Parco Nazionale c'è. Dok ne dođemo pod visoke stijene Dugog otoka, a nakon toga još ćemo se jedan vratiti ovdje, te ćemo ući u uvalu koju ste do malo čas mogli vidjeti s naše desne strane, uvalu Drvačica, i u toj uvali, pored Slanoga jezera, imat ćemo pauzu od otprilike 3 sata. Dubina mora ovdje u ovom akvatoriju kreće se između 80 i 100 metara. Hvala. Wir befinden uns jetzt im offenen Meer und diese Inselchen sind im letzten Land. Abbiamo una sosta di più o meno 3 ore. Profondità di mare qui in questa regione è tra 80 e 100 metri. Grazie. We finally reached the open sea and the islands that surround us here now are the last Croatian islands in our region. I možemo vidjeti ostrva, posljednja ostrva u Hrvatskom moru. Također se moramo paziti pirata, da ne treba se nadati. The little island on our left side is the island of Tandorić or Plate, the one that is just some 2 meters above the level of the water, and islands of Kamenjak, Big and Little One. 12 nautical miles from this last island in the direction of the open sea, there are Croatian border with international waters, and from here until Ancona, down on the Italian part of Adriatico.
am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
là sopra. They are crazy. Look there. On the top. Follow that. Ieri che ho detto io. Vidi Galeb gde je došao. Fai foto te. Dale, vedere che sai. Stavi tu na sto. Ovdje? Da, da. Stigli smo na ostrvu. Sada idemo ovom stazicom do Slanog jezera. Gdje ćemo se kupati? Gdje ćemo se kupati. Jezero je puno slanije od mora i mnogo je toplije. Da. Jezero na Balonu ćemo se kupati je 30% slanije od mora i 30% toplije od mora. Jezero je turistička atrakcija. Nalazimo se u Nacionalnom parku Kornati, Nacionalni park Republike Hrvatske. We are now in the lake is a touristic attraction. We are now in the National Park Kornati, the National Park of Republic Croatia. Bravo! Kao što vidite, svi su jeli i otišli, mi se ne damo, mi moramo da im pojedemo sve ono što je ostalo, zato što smo mi gladni. U stvari zato što jedemo najviše. Ajde, kaži ponovo. Ubi malo penjanje. Bar ćemo stići do Slanog jezera, još oko 200 metara. Tamo ćemo da se kupamo, plivamo, ronimo, možda naletimo na pirate. Na pirate ćemo sigurno naletiti. Jel sam ja pirat? Vidjet ćemo, ali nećemo dati naš broj. A famiglia. Ali ne damo mi naš broj. Do Slanog jezera. Da, tu ćemo sad da se kupamo. Vidite. Tadam. Ovdje, to je tako. Ovdje se neće pušiti, bacati opuške, bacati bilo kako smeće i zagađivati prirodu. I zašto se zove tako? Šta? Zašto se zove tako jezero? Zato što je 30% slanije, 30% toplije i slanije od mora. Možemo se tu ulogoriti. A little bit, I don't know, this way or that way, but here it's too cool.
savršeno. Vozimo se brodom Princ Kornata. I kao što vidite, krenuli smo iz Biograda na moru, išli ovim putem, prešli otvoreno more i ovde stali. Vidite koliko smo bili blizu hrvatsko-talijanskoj granici. Zatim mi smo izašli i vraćamo se ovdje u Biogradu. Tako je bilo zanimljivo. Evo, možete vidjeti naš brod. Ovo je Nada. Kao što vidite ima naočare. Razgovaram sa Uranijom. Ovo sam ja. Glavni da sa žurke. Aha. Kao što vidite, možete vidjeti Kornat. Pozdrav! Gospodine Republike Hrvatske. Pozdrav za sve iz osnovne škole Žarko Zrenjanin, od mene sa Kornata. Šalje vam topli pozdrav sa Jadrana. Nalazimo se pred kanalom Mali Štrelac. To je kanal između otoka Pašmana kojeg možete vidjeti s naše desne strane, te otoka Ugljana lijevo od broda. Iznad kanala možete vidjeti i most Štrelac. Taj most dug je 250 metara, njegova visina je 16,5, dok je more u kanalu duboko 5 metara. Ovo mjesto koje možete vidjeti na otoku Pašmanu je novi dio mjesta Štrelac, dok ćemo stari dio mjesta vidjeti nakon što iziđemo iz kanala na sjevernoj strani otoka, gdje se nalaze i sva ostala mjesta na otoku Pašman. Nakon što prođemo ispod mosta, s lijeve strane vidjet ćete i jednu staru crkvicu, crkvu Gospe od snijega. Nakon što iziđemo iz kanala, otići ćemo desno, tako da ćete moći vidjeti i sva ova mala mjesta na otoku Pašmanu i u Biogradu smo ponovo za otprilike sat vremena. Paese e Štrelac, e voi che parte qui Paese possiamo vedere in qualche minuto quando usciamo fuori di canale, a parte settentrionale d'isola, dove tutti altri paesi a isola Pašman sono anche. In questo canale, a parte sinistra, c'è anche una vecchia chiesa della Madonna della Neve. Dopo di questo canale noi andiamo a destra, direzione Biograd, così potete vedere anche tutti questi piccoli paesi a isola Pašman, e in Biograd siamo ancora una volta in più o meno una ora. Grazie. We are sailing through the channel of Little Štrelac. This is the channel between the island of Pašman on our right and island of Ugljan on our left side. Over the channel you can also see the bridge Štrelac. This is a bridge that is some 250 meter long, 16.5 meter high, and water in the channel is exactly 5 meter deep. Di bene! Kao što možete vidjeti, to je Zadar. Ti si dosadan. Ajde. Jel bi mogli da plivate da... Gde je Dugi otok? Nije ono Dugi otok. Ovo je samo Dugi otok. Ovako? Vidite.
Mi smo sad u Svetog Filipa Jakova, prošli smo, da je sad su kod Biograda na moru. Baš je li bilo lepo krstarenje? I čovjek su na palubi dale. Nisam mogla. Ceny się zaczynają od 60 do 110. No, ti ho toccato. Voglio di stare prendendo. Sorridi. Grande. Adesso comincia anche te. Le gambe. Andrea, it records. Record you, It records already. I don't pay nothing. Cool. La famiglia, viva la famiglia. Zoom. Speak. We are sailing. Sì, sta insieme. La stai io? Dobre. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. That song 6. Dov'è la zumba? Faccio no da pettinato. Stai anche te. Andrea, cosa vedi? Guarda il bandierino. Italiano. O tedesco. Tedesco. È tedesco. Ma però sei trovato, metti la bandiera, sei trovato, prendi quella croata. E se dopo vai da un'altra parte? Se vai da un'altra parte devi mettere la bandiera del posto, per esempio croati vengono in Italia, mettono
bit ću te kao i uvek. Šta sam sad radio? Plan je univerzalan. Šta si sad uradio? Ne tako, vidite ga, vodam se, gledam, lijepo. Sedim s babadane, Nije ono bio. razgovaramo se. Nije ono bio. To je Sveti Filip i ja. Jeste, Znači, pogrešio sam za jednu mesec. malo si se zajedno. Izgledalo mi je veliko, sam mislila da je bio.
Dr. Daniel Dalem. Dobre,